andikubuze la bekuphethe ubaba uZuma la lesikhathi kubulawa abasebenzi uyena beka upresident right bathe abelungu abantu abasamfuni kuze ama rating agencies irandi la shona phezulu batshela abantu bathi banga invest country ayikho right le government iyabheda kwasha kwacima bamkhiphe ebusuku kodwa mawungabheka ngaleso sikhathi ukuthi i-country beyinjani as compare manje so manje waphuma uZuma ubaba uZuma ebusuku savuka kuthiwa hhayi akasekho e-union building namhlanje ayikho into esebenzayo la eSouth Africa kodwa lo baba uhleli laphayana ama-rating agents awakhulumi lutho ngaye akunazo elinyenyezayo phesheya lithi South Africa is not good bonke bathi the country is very good come and invest yingoba i-agenda akuphathwanga i-agenda yakho neyami kuphethe i-agenda yongqowa siziyeke lento singafuni ukukhuluma ngazo kodwa ke siyakhuluma ngazo ngoba ziyasi-affecta